uburyo bwiza bwo gukarabira umutsima nakazi. Tugakarabira umutsima ntakazi wakoze. Amazi yo gukaraba ugiye kurya umutsima nakazi. Nabonye abadamu bari bafashe ibitenge, umwe yarafashe nkaha abazungurutsa akantu kuruziga ni kinyamurenge. Bazungurutse gutya. Hanyuma nsubira ngo ngaruke, bamaze kugaruka sangana umudamu arimo arabyara. Yari afite ibintu bibiri. Icambere yari yambaye agashati k'akaburuzi, yari yambaye mu gituza n'igitenge kimwe yarakenye. Ico gitenge nico yari yakenyuruye, nico yari yavyariyeho. Agashati niko yari yambuye yambitse umwana we yari uko yakabaye amaze kubyara. Hari abantu narutse kubwiriza muri iyi minsi bahita bampeza ifaranga 200 by'amarundi. Ngo barangize ninjira mu kantu kitwa ngo ni bajaji. Harakantu sinzi ko hano bakita. Kafita amapine 3. Ndangize nari mfite byose nari nabizinze siga 2. Ngo ndambure gucyo 2 yamutansuba muri Matayo 25 havuga ngo nari nshonje ngo ntiwangaburira. Ngo nari nambaye ubusa. None ntangira kwibaza se man nizifaranga wabonye ntekeye muno ko kutangiye ku telefone. Mvuga ngo amen. I nani message yawe ko yahise nawe ayindebera mu mfuko. Mvuga ngo amen. Numva ko umutima umbwira ngo izifaranga zose utarebzemo utaharuye wangiye kukwereka umuntu uziho. Namamva ngo mve mu mutima urambwira ati tega imodoka nkwereka huje ngenda urugendo rw'amasaha 5. Mpagere mvamo umutima urambwira ati ntubona hano akanagapirizo injiramo ubabwirize hanyuma bafashe izo faranga. Ninjiramo umare ninjira mu cyumba cyarimo abagabo ndababwiriza umare kubabwiriza ndababwira ati munyereka naho abadamu bari mbanze mbabwiriza hanyuma president uyoboye imfungwa z'abagabo n'uyoboye abadamu aze kuza mbaheza amafaranga mugabure hanyuma mumererwe neza. Bari barambiwe ijambo ry'Imana bari bakeneye cyane bari bakeneye faranga. Ngo ndangize mva ngiye kwinjira mu cyumba cyarimo abadamu barambwira ngo nimbe mpagaze hanze. Ndababwira ati nimwihangane nyabone je ndi umupasiteri do ndimwamura ko na fitinani bati wowe banze uhagare turakubwiye. Nyuma y'inkiminota 20 barampamagara. Ariko ndi mu muryango nabonye abadamu bari bafashe ibitenge, umwe yarafashe nkaha abazungurutsa akantu kuruziga ni kinyamurenge. Bazungurutse gutya. Hanyuma nsubira ngo ngaruke, bamaze kugaruka sangana umudamu arimo arabyara. Yari afite ibintu bibiri. Icambere yari yambaye agashati k'akaburuzi, yari yambaye mu gituza n'igitenge kimwe yarakenye. Ico gitenge nico yari yakenyuruye, nico yari yavyariyeho. Agashati niko yari yambuye yambitse umwana we yari uko yakabaye amaze kubyara. Ngo mpagere numva ko umutima wika, umutima urambwira ngo ico nari naguhamagariye ngiki itakuru wa mudamu. Turamwambika tumusiga aho ngaho, haguma aho ngaho n'umwana wiwe. Turamwambika n'umwana tumusiga n'isukari n'agakoma n'agateremusi azoza kuma kugira aho ngaho. Bamwasemuze uratuca basikoti gute? Bati njewe n'ubukene bwanje n'ukundu ntizigisika ntagira basikoti nagabiye abahungu n'abagabo n'abadamu n'abafakazi n'imfubyi inka 96 aho hose no harara mbafite umutekano. Ariko mwebwe ubwinshi bw'ubutunzi mutunze mutabufasha abantu buzobuhindukira umutekano muke. Uburyo bwiza bwo kubwira Imana ngo mpa nukubwira Imana ngo warakoze kuvyo maze kumpeza. Amen. Amaboko tumanuza amashimwe ataragera iwacu nugushima kuvyo Imana yamaze gukora. Imana baheze umugisha mwinshi. Mvuge ngo amen. Hallelujah. Samuel wa mbere ibice 18 murongo wa 7 ijambo ry'Imana riravuga ngo muri iryo singiza abagore barikiranya bati Sauli yishe ibihumbi Dawidi yikizovu. Amen. Mugoroba minota mikeya duweze umushumba tuvuye hano gutarama twakoze cyane ira ngo tuganire ijambo ry'Imana twahaye umutwe uvuga ngo ibintu 7 ushobora kwigira ku buzima bwa Dawidi. Ibintu 7 ushobora kwigira ku buzima bw'umwami Dawidi. Amen. Dawidi ari mu bana bakuze basa naho umuryango wabo utabitaho uhereye kuri se. Cyambere nuko Dawidi se amaze kubagira abana bose yahisemo ko Dawidi azaje inyuma y'intama mu mahurungure n'amaganga afata abakuru be abajana kwiga igisirikare. Icya kabiri umunsi Imana yohereza umuhanuzi wabo kuja kubimikisha amavuta ise mu kuzana abana ntiyari ko yibuka ko Dawidi ari mu wotoranwa kuzoba umwami. Yazanye abana ndetse ku rugero rwo umuhanuzi nawe yarebaga uwo bazanye wese agahita atekereza ko bazanye ari we kubera uburanga n'igikundiro n'ubwiza yari afite.
ariko mu maso y'Imana, Imana ikamubwira ngo uwo siwe namugaye, uwo siwe namugaye, uwo siwe namugaye. Bisa nkaho nta wundi mwana asigaranye kandi Dawidi ahari. Cyakora se aravuga ngo abana bo baraba, ariko hari akandi kana kadahari. Ako kari akanwa kase, akanwa k'Imana karavugaga ngo icyakora ngubu bwana, icyakora hari uwundi mwana udahari. Ariko muri se abana ngaba hari akandi kana, Imana ubwana ngubu umwana ntawuhari. Amen. Hano muri Kenya n'ahandi wacu hari igihe uzugera nko ku nzu bari kubaka ukayisangaho amahema n'ibiti n'imisumari n'ibindi by'imicanga, none nta muntu uyitayeho, ntawo yikodesha ngo arakoreramo ubukwe, reception cyangwa dote. Ariko iyo uzungurutse buke bugatinda, iyo ugarutse tuzi uyisanga yonyine, usanga barakwiyeho ya mahema, bakaba bafite nk'ibindi biyo bakuye muri Dubai, bayishizeho, bamara kubishiraho ntibayerekere kwa kundi, bagahita bayishiraho umupolisi uyirinda. Hari igihe Imana yubakira Dawidi inyuma y'intama, asa n'ufite amahema, asa n'ufite ibiti, nta muntu umwitayeho, ntawo mwifotorezaho, ntawo mukodesha. Ariko Imana ibifite ibiyo byayo bya Dubai yo mu ijuru, ibihaye igenda imwubaka imwuzuza umunsi ku munsi. Hari igihe uzomwifuza ukamwandikira akabura umwanya wo kugusubiza kubera occupation. Hari igihe kimwe nigeze kugira telefone nacomekaga, umuriro ugashira, ntawo mpamagaye ncuranze Radio Rwanda. Mvuge ngo amen. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hari ingero nka zibiri, hanyuma nsome bino bintu mpite nsoza duheze umushumba tuganirize. Iyo usoma ijambo ry'Imana ugasoma nk'amakuru y'umukobwa witwa Esteri, umuntu wese wasuye Morodekayi agasanga Esteri umukobwa w'imfubyi ureregwa hariya, kamusanga we nafite nk'ijipo rimwe azamesa nijoro ku manywa akaryambara, ntiyigeze atekereza ko ari uzohinduka igikuta kizohagarara hagati y'urupfu n'ubwoko bwabo ngo aruhagarike. Hari igihe rero umuntu asuzugura agakobwa kitwa Esteri arera mu wiwe, kandi ariko kazohinduka insinzi y'ubwoko bwose. Tugasuzugura umuntu, hari ukundi Imana yayimwubaka, hari ibikoresho byayo ifite ahantu igaye igenda yegeranya buke buke. Hari umunsi Esteri azova kwa Morodekayi akicara ibwami, akamenya kuvuga, akamenya kugenda nk'umwamikazi, abantu bose bakamwifuza, abantu bose bakamukomera amashi. Aho yaburiye amashi hari umunsi azoyaronka. Amen. Mvuge ngo amen. Amen. Dawidi nubwo yabayeho muri ubwo buzima, ariko ntibyabujije kwica Imana yavuze ku buzima bwiwe kizosohora. Ndabibutsa ko niba amagambo y'abantu yarasohoye ku buzima bwacu agakomera, ijambo ry'Imana ryo rirakomeye kurenza amagambo yose yakuvuzweho. Icyo wokwitaho kumenya ni ukumenya gusa, mbega Imana yamvuze hiki. Hari akarimbo kari kumfasha muri ino minsi kavuga ngo tumesamewa dhambi hatuna deni, amelipa yote Bwana hatuna deni, ni kazi ya samani yake Yesu, salaba wa Mwokozi. Amen. Amen. Ngiki kintu cya mbere rero kugira ku buzima bwa Dawidi, hanyuma dusoze. Cya mbere kwari ugukunda ababyeyi biwe no kububaha, gukunda ababyeyi biwe no kububaha. Yemeye gutuma kugenda hariya, kabone nubwo byari bisa nkaho ari byo bibi, bakuru be bagiye kwiga mu mujyi, bagiye kwiga ibya gisirikare, ariko kubaha no gukunda ababyeyi byamuteye kubumvira, bituma aja hariya inyuma y'intama. Bavandimwe muri Kristo Yesu, ushobora kuba ufite umubyeyi utumvira, kandi mbabwiza ukuri, gukunda ni iki? Nk'iyo umuntu avuze ngo akunda ijambo ry'Imana, aba akwiye kuba afite condition zitatu yujuje. Icya mbere, aba akwiye gukunda kurisoma no gutegera abavuga butumwa. Icya kabiri, aba akwiye gukunda kubishyira mu bikorwa. Icya gatatu, aba akwiye gukunda kurishisaho ritaragera. Yego. Amen. Amen. Gukunda ijambo ry'Imana ni amagambo atatu si menshi. Ijambo rya mbere ni ugukunda gutegera abavuga butumwa no gusoma Bibiliya. Icya kabiri ni ugukunda kurishira mu bikorwa. Icya gatatu ni ugukunda kugera kurigezaho ritaragera, ni ugukunda kumuvuga butumwa. Mvuze gute? Mvuge ngo amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hari inkuru nategere mu kandi kanya umupasiteri witwa Pasiteri Nsenga Emmanuel arimo arabwiriza ari mu Bubiligi, hanyuma avuga hejuru yo kwizera. Avuga inkuru y'umwana umwe mutoya ngo bigeze kuja mu materaniro,
ngo ashike mu materaniro nk'uko yumva revera avuze ngo umunsi kanaka abantu bose bazoterane baze gusengera imvura kuko tugize iminsi nta mvura dufite. Ngo arangize arataha, wa munsi ugeze abasa papa we ati se hajya pastor yaravuze ngo umunsi turasengera iki? Arambwira ngo yaravuze ngo turasengera imvura. Ahita abwira papa we ngo namutize umutaka. No papa arambwira ati se wowe uri gusimbuka ibintu. Imvura igize iminsi itagwe cyo ni cyambere, icya kabiri tugiye kubisengera. Ati turasenga. None kera wowe utwaye umutaka. Umugore n'umugabo basa n'abatumvikanya kuri ico kintu, ariko umugore aza kwinginga umugabo amubwira ati umwana mureke naruha aruhe ariko fa kumweza n'ubundi umuroho n'uwiwe tumutwaza ujane awugarure. Baragenda bagera mu kanisa kuko mwene data yakiye eruwe amen. Turirimbe igisirimba ijambo ry'Imana amen. Dusengera imvura. Mana condensation ibicu nibihinde mu izina rya Yesu imvura nigwe amen. Ngo bavuge ngo amen imvura yamigwa. Ngwigwa umwana ise atangira kumuhamagara batse papa wahagaze ukantwikira. Aramuga ati wowe mwaje gusenga so uri mu injuru mutamwizeye. Njewe nza ngusaba wowe kandi udashoboye byose ukabimpeza sinarikareka kwizera Imana ishoboye byose ikuruta ngo niza kuyisenga ngo ireke kunyumva nkaho amatwi yayo atkeneye tijikoto yagombaga kunyumva ngatahana igisubizo ngiye kwitwikira ayo makoti mwaje mwambaye na mukecuru yaje yambaye igitenge hamwe n'isakame mwinyagiranwe njewe naje gusenga Imana nzi kwizisubiza. Hallelujah! Kwizera Imana nukuja gusengera imvura witwaje umutaka. Kwizera Imana, kwizera nukuja gusengera imvura witwaje umwivuri. Hari umuntu unezerewe agire gutya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Itambare yubasha ababyeyi, yubashe ibintu. Ubundi umushumba mwiza abakwiye kuba afite byibura nka condition nyinshi ariko zibiri zibanze no gucaha no guhana. Iyo habayemo nani akwiye gutanga umurongo. Hari ahantu nigeze kuvuga ikintu gisa naho gisakuje ariko umutima warambwiye ngo uburyo bwo kwikunda no gukunda Imana n'abantu no kuvugisha ukuri. Iyo umuntu akeneye kwikunda agakunda n'Imana agakunda n'abantu akwiye kuvugisha ukuri. Kabone nubwo uko kuri ko gushira muri danger ariko ukuri ni Kristo umwana w'Imana. Biravuga ngo mimi ndiye njia kweli na uzima atakaye niamini hata amekufa atanielewa atafufuka. Mvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Uburyo bwiza umuntu yakwereka mu Imana ko yikunda kandi ko akunda abantu no kuvugisha ukuri. Habe nubwo wogiye gucuruza protector atari original wovuga ko idakomeye azoyifashisha iminsi mikeya hanyuma ibindi akazomenya nabona ifaranga azaguriye original. Habe nubwo wacuruza memory card atari original wovuga ati niyasezeje ariko izayuzura vuba kurusha yazine ya original. Nukonye Icyambere Dawidi yahisemo gukunda ababyeyi ndetse no kububaha. Cya kabiri Dawidi ngo yari yaramenye kwitangira ico yaragijwe. Kubaho ubuzima buzi kwitangira ico bwaragijwe. Papa we yari yaramuhaye responsibility zo kuragira intama kandi ico cyari cyaramuhesha izina ryo kwitwa umwungeri. Hanyuma idubu n'intare byari ko biza ngo bikureho intama hanyuma icitwa ubwungeri ku buzima bwiwe kizibagirana. Nukuri iyo ziriya dubu zitwara ziriya ntama ntabwo Dawidi yari kwitwa umwungeri. Yiswe umwungeri kubera ko asa n'ushize muri danger akora mu kanwa k'intare n'idubu akuramwe abana b'intama hanyuma arabaragira akomeza izina ryiwe ryo kwitwa umwungeri. Hari idubu n'intare bikeneye kwiba izina ryawe. Hari idubu n'intare bikeneye kwiba responsibility zawe. Uhagarare witangira ico waragijwe. Umwami Yesu yakuragije ikintu, yakuragije umuryango wawe, yakiragije ubuzima bwawe. Ugomba guhagarara ugakora mu kanwa ukirukana ukabroka imbaraga zose zishaka kukwaka responsibility Imana yaguhaye. Icya gatatu wakwigira ku buzima bw'umwami Dawidi. Dawidi ngo yarazi neza ko ubutware bwiwe budakomoka mu rupfu rwa Sawuli. Kubaho ubuzima buzi ko ubutware bwawe budakomoka mu guferinga kw'abandi.
amen amen papa mvuge ngo amen. Dawidi yarazi neza ko ubwami bwiwe butazakomoka mu kwica Sawuli. Nico gituma wa munsi yagiye ngo atwara gusa akanyita kihuzu ariko ntiyamutera inkota kandi ayifite. Havuga ati wowe uzagumeho nanje nzoba umwami uhari kugira ngo umenye icyo Imana yagambiriye kera ko kizosora uhari. Nta kintu na kimwe gishobora kuba intambamyi y'ubuzima bwawe hejuru y'ubwami bwawe Imana yaguhaye. Nubwo abanzi bo bakugose Imana iziba kunyuza hagati bagusanga batangiye gukomera amashi mu gihe bari bamaze iminsi bavuga ngo bakurase. Habe no wa munsi Yesu baravuze ngo bagiye kumushira abasirikare ngo bazomurinde ntakazuke. Bafata abantu ngo barinde Yesu kandi mu mateka ntibibaho. Yesu ni uzurinda abantu ntibaza barinda Yesu. Nico gituma batamurashe yazutse arabazukana kuko ntibari bamurinze nubwo yari mu kuzimu. Umutekano w'abari musozi wadepandaga n'umurambo wa Yesu uri mu kuzimu. Muvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Uragira ngo wa munsi Yesu yari mumva umutekano wari musozi senti wadepandaga n'umuntu wapfuye. Wibuke habe no wa munsi Yesu yigeze gupfa ibyo bita gusinzira ngo ajana nabigishwa mu nyanja ngo bagere hagati Yesu arasinzira ngo umuyaga ngube nkuceza gutya abigishwa bavuga ati dukomere nyabana batoye ni mumujutse bamukoraho. Ibo bari bazi ngo Yesu ngo ni usinziriye ngo kandi nibo babona bo bakagira ngo nibo babona cyane kurusha Yesu usinziriye kandi Yesu usinziriye niwe wabonaga cyane kurusha bo babona. Muvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Kandi bari bazi ngo bagiye gukora kuri Yesu ngo nakanguka ngo arahitaje muri side yabo ngo ahita avuga ngo yo nguzuko umuyaga nyine utwugarije. Ariko ngo Yesu yarakangutse ngo arebe umuyaga abona nta kibazo ufite ngo arebe abigishwa aravuga ngo mwe mufite kwizera guke. Ahita hamagara umuyaga nawe utawitaba kuko wari ufite yetere yawe ico gihe yinyene yayo. Bahita yitaba ngo arangize abigishwa ngo bakora kana amakihuta baje ku ruhande ngo baravuga ngo yo uziko tubana n'umuntu ukomeye ngo mbega n'umuhengeri n'umuyaga ngo biramwumvura. Uzi ko umuyaga wawe usa wumva Imana nta mpamvu yo guhamagara Imana. Hamagara umuyaga ufite amatwi usa wumva Imana. Ibibazo byawe byose bizi imbaraga z'Imana ubitegeka mu izina rya Yesu. Uza abantu benshi kuntu bameze tubi bazaburiye amahoro mu bwato Yesu yicayemo. Bameze nk'abigishwa baburiye amahoro mu bwato Yesu yicayemo. Ariko umuntu ajyamanya na Yesu habe nubwo umuhengeri wose uvuga ati sawa umuhengeri guma witugatuge uzi imbaraga za Yesu niwe chef gawaye. Habe no bamusi nayo babwiye hano ubushize giye gusoza yewe mwihangana mugire ucyo turebe. Hallelujah hallelujah. Habe no bamusi Yesu ngo yarambutse ngo agera hakurya asanga umuntu wari urwaye amaze imyaka 38. Ikintu cya mbere ngo yari afite igitanda kimuremereye amaze iminsi aryamyeho. Cya kabiri ngo yari ategereje abantu kandi yagombaga kuba uwa mbere ugomba kwidohera muri cya kidendezi abamarayika ni bamara kwinduza. Barangize sasa Yesu ngo arahagera ngo ahagere umva Yesu agari wawe mu izina rya Yesu. Amen. Ngo Yesu ngo ahagera mu sinama papa batoye nta bantu ndore igitanda cyanje amaze imyaka 38 hano kurabaziki wowe hanga. Umuntu yari kubwira gutyo. Icambere niwe kidendezi nyakuri yari ko ashaka. Icakabiri wabonye Yesu ntabakeneye kira kidendezi kindi cy'amazi. Icakabiri bajya abamarayika bakaza baza hajya kwihinduriza hajya. President wabo yari Yesu yari yahageze. Bari abahungu biwe nibo boherezaga. Icagatatu tazindi impamvu zo guhamagara abandi bantu kuko president waremye abantu yari ahari. Yesu aramuga ati cyambere hari igitanda umaze iminsi ujyamyeho uyu munsi uragiheka nawe ugiheke. Kandi cyakabiri nubwo ari kwisabato ugiye kwikorera kuko nta sabato ihari ni jewe sabato nyakuri ni jewe Yesu. Nta munsi urutundi kuwa mbere ni ku cyumweru ni kuwa mbere. Nta mpamvu yo gukiranuka ninga ngo wamuza witonze ngo zakagendana nindi mutwarimbaga muri enteri ni kwamagana ngo zakagendana ukama witonda ku cyumweru uko ukiborosa ukiparfuma ku cyumweru ngo kuwa mbere ukamusha muri gahunda nyine zo kugurisha bitari original ukabyita original. Sibyo iminsi yose ni ku cyumweru ni kuwa mbere ni ku cyumweru. Iminsi yose Yesu yarayejeje iminsi ni Kristo umwana w'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Uzi ukuntu byagenze amaze kwikorera cya gitanda ku isabato ngo yageze mu muhana abantu baramuga ati se wakiza ariko kurakira umunsi utariwo ni gute wawe wikorera umunsi utari wo kwikorera. Bari bazi ngo bariziza cyane isabato kurusha president w'isabato. Yesu yari yahageze. Yesu aguheza imbaraga wikorera ibimaze iminsi wikorera mu izina rya Yesu. Hallelujah hallelujah. Muvuge amen. Nanjye ndi muba yanyuze
nurangiza ishuri imyenda yanjye yose nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza wanguye umwijima nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro. Mugirire Imana gutya uzamura amaboko yawe yombi. Sama haleluya! Sama haleluya! Chaka ngahe? Ichakane nukwemera guhinduka isoko imara inzara n'inyota bakuru bawe bari ku rugamba bagakomeza urugamba bagatsinda. Nukuri hari gihe ugenderera umuntu urara mu wiwe ukabona ukeneye ari umuntu akeneye umuntu wo musindagiza afite inzara y'ubupfakazi afite uburemere bw'ubupfubyi afite ikintu bisa nkaho wo mubangatira umunsi umwe ukaba nk'umworohereza. Guhinduka isoko ari inzara n'inyota bacu. Uvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu narutse kubwiriza muri iyi minsi bahita bampeza ifaranga 200 by'amarundi ngo barangize ninjira mu kantu kitwa ngo ni bajaj. Hari akantu sinzi ko hano bakita kafite amapine 3 ndangize nari mfite byose nari nabizinze nsiga 2 ngo ndambure bucyo 2 yamutansoba muri Matayo 25 havuga ngo nari nshonje ngo ntiwangaburira ngo nari nambaye ubusa none ntangira kwibaza se man nizi faranga wabonye ntekeye muno ko kutangiye ku telefone. Mvuge ngo amen. I nani message yawe ko yahise nawe ayindebera mu mfuko. Mvuge ngo amen. Numva ko umutima umbwira ngo izi faranga zose utarebzemo utaharuye wangiye kukwereka umuntu uziho. Namamva ngo mve mu mutima urambwira ati tega imodoka nkwereka huje ngenda urugendo rw'amasaha 5 mpagere mvamo umutima urambwira ati ntubona hano akanagapirizo injiramo ubabwirize hanyuma bafashe izo faranga. Ninjiramo umare ninjira mu cyumba cyarimo abagabo ndababwiriza umare kubabwiriza ndababwira ati munyereka naho abadamu bari mbanze mbabwiriza hanyuma president uyoboye imfungwa z'abagabo n'uyoboye abadamu aze kuza mbaheza amafaranga mugabure hanyuma mumererwe neza. Bari barambiwe ijambo ry'Imana bari bakeneye cyane bari bakeneye faranga. Ngo ndangize mva ngiye kwinjira mu cyumba cyarimo abadamu barambwira ngo nimbe mpagaze hanze ndababwira ati nimwihangane nyabone je ndi umupasiteri do ndimwamura ko na fitinani bati wowe banze uhagare turakubwiye. Nyuma y'inkiminota 20 barampamagara ariko ndi mu muryango nabonye abadamu bari bafashe ibitenge umwe yarafashe nkaha abazungurutsa akantu kuruziga ni kinyamurenge bazungurutse gutya hanyuma nsubira ngo ngaruke bamaze kugaruka sangana umudamu arimo arabyara. Yari afite ibintu bibiri. Icambere yari yambaye agashati k'akaburuzi yari yambaye mu gituza n'igitenge kimwe yarakenye. Ico gitenge nico yari yakenyuruye nico yari yavyariyeho. Agashati niko yari yambuye yambitse umwana we yari uko yakabaye amaze kubyara. Ngo mpagere numva ko umutima wika umutima urambwira ngo ico nari naguhamagariye ngiki itakuru wa mudamu. Turamwambika tumusiga aho ngaho haguma aho ngaho n'umwana wiwe. Turamwambika n'umwana tumusiga n'isukari n'agakoma n'agateremusi azoza kuma kugira aho ngaho. Hari abantu benshi barira kuri uyu munsi. Umunezero w'abantu benshi ni ukubona amashati menshi arambitse ku misumari n'amaportemanto mu cyumba. Ariko umunezero w'umukristo si ukubona porte nyinshi zuzuye amahuzo, ni ukumenya ko ibitugu by'abantu benshi bambaye ishati yaguze. Mvuge ngo amen. Bwana sifiwe. Hari imyenda abadamu benshi n'abagabo benshi bafite mu mavalize. Umunezero wiwe ni ukomeza kuyigira gutya akagira gutya imwe yakuye mu bukwe bwa musaza we iyindi bamwohereje muri Amerika iyindi yagiye mu kiyo cya sekuru ibindi byose akagira gutya amahuzu 30 akagira ngo niwe munezero. Nta munezero umwana w'Imana ashobora kugira mu gihe yamenya amakuru ko hari umuntu waburaye. Ku munezero w'ubyo babana b'Imana ni ukwemera guhinduka isoko y'umugisha. Mugabo umwe mwene wabona umugabo umwe mbonye hano wicaye muri bara hafi. Aringe kumvuga ariko mutaha. Muvuga ngo amen. Sama haleluya. Wigeze guhura n'abasirikare bamwe babiri bari abakoloneli bafite abasikoti. Ngo bahuriye amabuye abona amakibasha. Ngo abahungu basirikare bamwe ati muze kurabwira abakoloneli ngo namakibasha. Ahubwo ati se ntababwira ko wagabye inkazi ngaha ati ntaye.
wagabye inka zingahe? Ati nzawe je nagabye 96 ndabarusha abasikoti nije general. Yandirimba urukundo rw'umukiza rwankuye umwijima, nzajyanira umusaraba wa Yesu baramwasenuze. Uratusha abasikoti gute? Bati njewe n'ubukene bwanje n'ukundu ntizigisika ntagira abasikoti, nagabiye abahungu n'abagabo n'abadamu n'abafakazi n'imfubyi inka 96. Aho hose no harara bafite umutekano, ariko mwebwe ubwinshi bw'ubutunzi mutunze mutabufasha abantu buzobuhindukira umutekano muke. Ako mugabo azi kuvuga mwene wanyu azi kuvuga ngo ubwinshi bw'ubutunzi umuntu atunze atabufashisha abantu ngo bizabe bimuhindukira umutekano muke. Ifaranga nyinshi utunze utadufasha abandi niwo mutekano muke wawe. Inka nyinshi n'amamodoka utazuherezamo abandi lift niwo mutekano muke wawe. Ariko uburyo bwiza bwo kurenga umutekano, uko buriya impamvu yo kongera reveramanda n'uburyo akunda abakristo, uburyo bakunda n'uburyo basengera n'uburyo babwiriza n'uburyo bitaye n'uburyo berera imbuto nziza. Uhita wongerwa manda amatora ataraba. Gatanu, Dawidi ngo yarazi ngo ko gusaba kwiza ari ugushima ku by'Imana yamaze gukora. Uburyo bwiza bwo kubwira Imana ngo mpa ni ukubwira Imana ngo warakoze ku byo umaze kumpeza. Amen. Amaboko tumanuza amashimwe ataragera iwacu ni ugushima ku by'Imana yamaze gukora. Bwana sifiwe. Yahanganye n'umugabo ngo barebane mu maso gutya, ngo aravuga ngo Imana yabanye nanje, Imana yambaye ubushobozi bwo gutsinda idubu n'intare. Kandi gamuza makuru ahantu yatsinda idubu n'intare nta YouTube yari hari, kandi nta kamera, nta yandi makuru yari hari, nta ba followers, nta mashi yigeze abona. Babwiza ukuri, amashi utigeze ubona uri mu ibanga ntuzigera uyabona uri muri public. Amashi utigeze ubona uri wenyine nta bantu bazoyaguheza muri public. Uburyo bwiza bwo kubona amashi muri public ni ukubanza kuyabonera mu ibanga. Uburyo bwiza bwo gutsinda Goliath ni ukubanza gutsinda idubu n'intare aho abantu batareba. Uburyo bwiza bwo guhinduka intwari si ukuza hano ngo amuzana Bibiliya zitandatu, niyo uri wenyine uza wiba, iyo wagiye mu cyaro uzukiranuka bingana gute? Kuwa mbere amaboko tumanuza amashimwe ataragera ku mitima yacu ni ukubwira Imana ngo Mana n'ubundi warakoze. Habe niyo usomye ijambo ry'Imana, iyo wibutse Yesu ari kumwe n'ababigishwa ngo bamaze kugira ibibazo byinshi, kimwe cya mbere ngo bari muri espace idashobora kubona, badashobora kugira accessibility yo guhaha. Cya kabiri ngo bwari bwije, baramubwira ati kuturahahira, cya mbere burije kandi hano hafi nta soko ihari. Ariko ngo arababwira ngo bicare, ngo bavuga ko hari umuntu wari ufite ya migati 5 na ya mafi, ariko ngo ayigere tiyabwiye Imana ngo Mana nyongerera. Ahita atangira gushima aravuga ngo Mana ndagushimiye kuza unyumva iteka. Uburyo bwiza bwo gutubura imigati, uburyo bwiza bwo kuzana yandi mashimwe yiyongera kuri wari usanganwe ni ukubanza gushimira Imana yamaze gukora ku buzima bwawe. Kandi mbabwiza ukuri tarindi shimwe tuzogira rirenze y'Imana yakoze kuguduheza Yesu. Kuduheza Yesu niryo shimwe rirunda y'amashimwe yose. Amen. Ijambo ry'Imana zarivuga ngo si yaduhaye Yesu ngo izoburite we, izoburite kumuduhana n'ibindi byose. Yaduhaye Yesu izoburite kumuduhana n'ibindi byose. Ametupa Yesu, ambaye ametupa Yesu, uwaduhaye Yesu azaburate kuduheza n'ibindi byose. Ubusa gutumodoka, ubusa bw'abana, gufata utuntu bene duto n'ubusa icyari gikomeye Imana yamaze kuyikora, yatanze Yesu. Yatanze Yesu. Ariko Mana ajyandirimba urukundo rw'umukiza wankuyeho umwijima, ajyanira umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro. Cya gatandatu, Dawidi ngo ntigeze acika intege nubwo urucantege bwasaga naho rumurusha imbaraga. Kudacika intege nubwo ibicantege bisa naho bikurusha imbaraga. Kudacika intege nubwo ibicantege bisa naho bikurusha imbaraga. Yari afite abakuru biwe, amaze kubaza ikibazo cyabaye baramubwira ati dore wowe ntiwabona hariya umugabo ukomeye, turakuzi n'agasuzuguro kawe, wowe ufite amahurungure, kwanza kuranuka amahurungure n'amahenehene hano,
none wowe kuravuga ngo twe twizaga kurasa hasi blende eshatu tuzi kurasa hasi no hejuru no mu mazi turaba parakomando ariko ngo ntiyacika intege nubwo ibicantege bizare bikuru mwiwe hari igihe ugera ku rugero abaguca intege basa naho ari bakuru bawe bakurusha amapwe bakurusha amanota bakurusha ifaranga mvuge ngo amen abahungu twebwe b'iki gihe twamenye ubwenge tibikigoye iyo umugabo yagize ifaranga nyinshi habe nubwo yarazibize cyangwa yarazikoreye habe nubwo batari muri famille restaurant iyo dufite ubukwe duhita twandika ko ari uzobuserukira mu rwego rwo kumusopa mvuge ngo amen umugazi abaho tazi guca imanza habe n'abana biwe n'umugore baramunaniye ariko kubera ko yagize ifaranga bagahita bamugira president wa famille restaurant na famille yose ku bumwe Nairobi bamara bagahita n'ikanisa naryo rigahita rimushinga iterambere gani ifaranga aho abafite amakwe bose niwihagararira ibiriyo niwihagararira kugira ngo tume tumugize izo faranga kandi iyo zishize gutya duhita tumusubiza umwanya wiwe niba atarasanzwe azi kuvuga nizishira gutya tituzosubira kumutora nawe ntazitora azamafata wa mwanya yarasangana andirimba urukundo rw'umukiza bankuye umwijima zajandireta umusaraba wa Yesu mbere nababwiye isi zitandatu Imana yaturemeyemo ibikanga ibisubizo by'ibibazo twibaza si ya mbere ni isi y'amavi yawe ubwo ndavuga gusenga si ya kabiri ni isi y'ubwenge bwanditse ubwo ndavuga ibitabo si ya gatatu ni isi y'ururimi rwiza ushobora kuvuga ijambo ukazagicuza umwaka wose cyangwa imyaka y'ubuzima bwawe bwose ariko ushobora no kuvuga ijambo ubuzima bwawe bukazabaho umunezero si ya kane ni isi y'imibanire myiza n'abandi iyo ubanye n'abandi kimwe mu murago uzoraga abana bawe ni ukubana n'abandi neza bumwe mu butunzi na M-Pesa bamaze gufungura ni uburyo ubanye n'abandi neza uzi ko hari abantu babanye neza n'abandi bakennye umunsi bapfuye urupfu rwabo ruhinduka business y'abana bahita bazamuka barakira kurenza uko se agihaba kubera iki yabanye neza n'abandi kubana neza ni ubutunzi Imana yaduhaye ngo nitubusobanukirwa tuzarushirizo kubusarura isi ya gatanu ni isi y'ikoranabuhanga umuntu utazi ko YouTube ibitsaho amakuru y'ubutumwa bwiza gitwaza yabwirije na Billy Graham azicwa no kubura amakuru kandi amakuru yararana muvuge ngo amen isi ya gatandatu n'isi yo gukunda gukora biravuga ngo udakora ntaka ni ukuvuga ngo uburyo bwiza bwo gukarabira umutsima nakazi tugakarabira umutsima ntakazi wakoze amazi yo gukaraba ugiye kurya umutsima nakazi muvuge ngo amen Bwana Yesu asifiwe sana haleluya intege nubwo ibicantege bisa naho bikurusha imbaraga icanyuma rero wakwigira ku buzima bwa Dawidi no guhinduka indirimbo y'insinzi y'ubwoko bw'Isiraheli muvuge ngo amen aho twasoma ijambo ry'Imana navuga ngo bose bari abagore bose barikirizanya baravuga ngo Sauli yishe ariko Dawidi yishe Imana tishaka kuhinduka isoko y'umugisha y'umwanyu ngurekera aho ngaho Imana yakuremye ugomba guhinduka isoko y'umugisha madamu wawe n'abana no mwasokuru no mu muryango wose no mu bwoko bwose no muri Afrika no muri Sud Kivu no muri territoire ya Uvira no mu isi yose no muri CPGL no muri East African n'isi yose uri impamvu yo guhinduka umunezero w'abatuye mwisi ushize narababwiye ikibazo kimwe nico jambo ndangirizaho hari ikibazo kimwe cyabaye mu ikanisa iyo umuntu yigishije muri école primaire afite uburyo yigisha uwigishije muri école secondaire afite uburyo yigisha kuvuga ngo amasomo mu mwana yize muri gardienne amufasha kumva primaire ayo yize muri primaire agufasha kwiga muri secondaire ayo wifasha muri secondaire agufasha kwiga kaminuza ugahita winjira mu bizu za doctorat n'ibindi no kumva ubuzima ariko dore mekanisi kibazo cyabaye
dufata abana bose baraye bakizwe n'ubwo bafite imyaka 80 n'umwana mugakiza bose bakaza imbere yawe hanyuma ngo ubabwirize isomo rifata kuri kaminuza no muri maternelle. Nico gituma umuvuga ubutumwa ashobora kuza hano akaba ari umwarimu wo muri kaminuza, abana bose barahaho muri maternelle na primaire bagataha bavuga ngo nje uriya muvuga ubutumwa sinza mwumva kubera iki yaje ari hejuru n'ibyo barafite barabivamo. Hanyuma niba ari umwana mutoya wo afite rev yo kwigisha abana muri primaire araza gusaza abo muri kaminuza barataha babone yabikiye umwanya nawe batavuga ngo uriya umuvuga butumwa. Niba hari ahantu wagoye kwigisha ni mikanisa. Jewe nabaye umwarimu mu école secondaire nari umuprof, sinigaza nsengera note na prepaye takwisengera ta mafungo takwera imbuto ni uguprepara kazageza abana uwumva yumve utumva ndamuheza zero shiraho amatwi kandi sazompembe asibire. Ariko mu ikanisa mbere yo kubwiriza ugomba kwibwiriza, kuko abagabo babiri umwe yaravuze ngo impamvu azabwiriza abantu benshi ngo bakumva ngo nuko azabanza kuja imbere y'Imana ngo agasaba Imana abantu wakaza bazanye mu materaniro ngundi azazasanga ariko uwo ngundi azazabazanye kuko yabanje gukonstrita nyiri bantu Imana isumba byose. Uburyo bwiza bwo kubwiriza abantu si ukubadibukamo, nukubanza kuja kureba nyiri bantu ngo bampeze mu masengesho ukabanza ugafukamira Imana ngo Mana ngiye kubwiriza abantu ariko niwe wabaremye bampeze, ukaza ubazanye kubera ko barayusenga. Iyo ushitana baza bakumva kubera iki waje ubazanye, ariko iyo wateguye ugasoma no kuri YouTube no kuri internet ukazana usanga tudahari kandi duhari. Mwakira ijambo ry'Imana.